mapakare-kere silaken na pak laken na matande Cina makura penghasilan. Kato je lakai ubi ya tu nama seke maka di nama Kiki BRI Buruane Rakyat Indonesia. Tonangang iwati bale sapa tunubali tonangi tunubali sapa nasubali ya nang kaburoni makobu makanya itongkok lobo. Sini na to mata malak be yang cai patongati kasih di makun raya. Tapi makanya guru setidaknya ia namelo matindo taluseran ni bacang ya alam nasrah do cili atamna inna ansalnahu do cili atau atbiuna napata sapuru aronan latu yasina posina tapallali sutabacai rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama tatutuna sabak salawat bikatellu maka hakikatnya kau tanamkan doa di dalam kalbu hatinya ya ko itenengangi pak dong anak tilalag atinna maka barakatna balik dina warani mak bali-bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sunnina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Man atu'ani dahalal jannah wa man asuni faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alina toma-toma lebita Bapak Camat Belawa atau yang mewakili dalam hal ini orang tua kita Bapak Kepala Desa Sapa beserta dengan unsur pemerintahannya. Yang saya hormati dan saya muliakan alina toma-toma lebita Imam Desa Sapa beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para panitia Masjid Sidratul Muntaha Desa Sapa beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, imam dusun Desa Sapa, Sinina, Tua Malabi, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sinina anu mapuji apun dengan nama nami Allah Ta'ala. Ia roh sitongan na ia punne idi rupa tawi terdumi agayan raya mato capu ipake ia mato buru ipake masih deka amalak pudena. Apa yang kita miliki hanya sebatas titipan amanah datangnya dari Allah. Maka yopong kagaga makilat da ipuji pahani maka datania je apun dengan tayyatu dik nagaga apun naga kami nak batui matande namaraja sengadina pun dengan memang mituhungan la ta'ala. Makanya alhamdulillah 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 sinina anu mapuji anu namana mituhungan la ta'ala. Puwa maraja pamasina naniyak kamasina lori idi mana puang iyai magparintangang ipatatongi agama sedang
puang iyai mapor lagang isinin na tau panditay serekuamang na panasanegia napakasing agama salangi. Alhamdulillah syukur kima pojitan digangka lori sisi araja aku wasangan nafungan la ta'ala nasabari peringatan maulid yang kita lakukan di siang hari ini pertama kalinya di Masjid Sidratul Muntaha. Pamagi-magi na sa Asia maasi sumpungatan na tofadang kamana ngitak kita baju ilalan na Yesuwe di nakadana na tuwa-tuwa buruane na niyang makunay na mancaji patap barakan na pamasi na di gaga iwalag kami na sabatan dan kecintaan kita kepada Nabi ritujud na ini atau matapat na fungan na ta'ala di gaga pawala na sangarin na pawala surga pamasi na mibuwang iyak katay salawat na niya papasalamat masa ifungololori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya simata jallo kangi assalamakan akatuwo nga wanwalino akatuwo nga wanwa akhira al jannatu wa naimuha sadul lima yusallim wa badik alay na iya surugai lolongi pamasina upapahanapun nai to masalawain na niya to mapasalamai masa lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofada makali jadi salang kabitarai nadiyat tupuri awal gading itu nak iyasit na pipangulawang makadayiro sitongan na melo yak katay na yasi matamatai totu ori libok na yawan walinoy degagas sengadin na dua mitu pasal aga yero duwe pasalag nomoro si dito milo sa pairiyon no hungan la ta'ala iya pa na mariyo na maruno buwange iya ko ijama iya nasuroni makanya di rupa tawe atak yasenge ata to masompa nimang yasenge masompa ijama iya nasuroni buwange ininiri ditujun na iya napisang kangen makanya digaga akan tatutuwari demon na yawan walinoy semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah illa liya'budun masumpan atau makaswiyak apa yaseng itu masumpa ijame yana surongi buwangi ininiri ditujun na yana pisang kangen apa yaseng itu atau mata peduah nomor si diyakin makadang kapungan la ta'ala peko batiwe yakin amantu billahi wa amantu birrasul keyakinan lo ripungan la ta'ala nasabatan rasumpana ati lo ripuan na memang wa amantu birrasul keyakinan lo rinabita nasabatan ra akacumalang pun nama dejeng tapa asan nayaro. Yang kedua iya panakaliput tapa emak dararari ilalan nawan wawatakali ta idi atai telu di nawat di masaran lepakan na lillai atau kena atiye na jami na sebab pangkau kan ya kona lepa kami lillah po curita itu asanah ya kona tukang iati sikari tapakru asanah ya kona jami pangkau ka pasti masih pak parinte asanah berarti ewe telu ewe pak bude nawat di masara ya komegi pakalipu itapat taryurono Allah ta'ala lepakan na lillata atau kena atiye na jami na sebab pangkau kaya sengi tapat apa sila yang itu tapat si bang mapatongan ya sengi tapat to yakin makadang kapungan la ta'ala batewe yakin to masompa peke bateng masompa jame ye na surang ni buwangi ni niri ye na pesang kangang tapat asan na yero tapi ya sengi mapatongan na isang makadang kapungan la ta'ala kajang kadete ya koja iya macapak na naraka ya kode jing ibigo pawala suruga tapi dek na sompa mapatongan mesan na yeto jadi megang itu mapatungan ini yang matapa nesa saja nesa deki makana yaku jami capak na narake wala ka nga yaku ibu capak na pawala ka surunga tapi dek na kasuya mapatungan miasan na
Makanya mega tu mapatungan na yang matapa yesene mapatungan mapanas sebatas hanya mapanas tapi na ikia dek na sumpah dek na kaswi atau matomala biyen ki hadir makanya ini rupa tu termasuk ki atau matapa riulo no buangi beko batewe matapa dek gaga sengadin na tu masumpah mi matomala biyen ki hadir. Yang kedua dek gaga sangadin na mailu isapa sangadin na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya tuna na sabari tomamaulu iya aswewe dek gaga sangadin na nasabatan rapapu jadi Nabi ta. Jadi kita melakukan peringatan maulid di siang hari ini itu tanda bukti bahwa kita ini umat cinta kepada Nabi. Ipahani maka daya sewe waktu tinro ya sewe waktu mai ka jama-jama to melo istirahat to boleh makareso wala kasona bosi tapi nasabah ya sewe ni kita melakukan peringatan asu jajangan na nabita na to fadang kamana hadir to pangkadang kamana siya dapung siya masisupun dek gaga melo iya kate paraka ilalan na ya amalukannya magay karena itu bukti kita bahwa kita cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasalewi jama-jama tak tasalewi sarata tasalewi kesibukan tak oko boleh na tufadang kakijok kasijok kajok kemasyak depungan ilalan na yang masih magai karena itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya koya sengali tau mapo di pak buko nabi tak liwat itu nabi tau mapo jadi umat nah. Ya kota sengali tak maka dah mapo di bodi kak ko nabi tak liwat pi nabi tak mapo di ko ini tega bukti. Ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah itu baginda Rasul. Ya sengi asukia hancur mana sini na aktivitas tak kolino mari apa sirapo kang ilangi si bawa linoe. Tapi setelah terjadinya hari kiamat maka manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okoyolona fangulut tak Jibril macan raga rupanna Nabi tak macelak paki tamatana maka dek gaga warekada pamulanna puada Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah dek gaga sawa-sawa na patoko puange sengadina Nabi tak nasiamat namo nyawa na tubunna Nabi tak lewat parantaraan pangulut tak Jibril maganiga pamulan nengeran Nabi tak di mana tomo-tomo lebih hadi. Tabayangkan ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah maka yang pertama dia ingat adalah agan nasa Nabi tariulona fangulut tak Jibril aina ummati ya Jibril lo tiga manangi umatku Jibril. Nah irasan Nabi tamak kada yero Nabi tamai gotori hodinda. Angka ini nak itala Abdul Muttalib angka dua topa jajan nangka baini nangka anak nangka apuna tapi Nabi tidak memanggil orang yang dekat dengan Rasulullah. Apa itu Nabi tatomatamalak yang hadir telung pulang ilan tampu parimanan nendukna napalahir ngidan di tomotuan tak ribarasan diye matimi mani ambut na itala Abdullah. Makanya Nabi semenjak dilahirkan letuli suri pamaseno buangi pak bude dan kanite rupan nambok nak maka ada maragaraga ya rupan nambokku. Jadi wimita tajab kulino magana anna tung umuruna mati si induna itlai fangulut Siti Aminah radhiyallahu anha berarti Nabi ta telu anang itong umuruna temaki ambut temaki induk biasa kita katakan anak yatim piatu. Nah ini iri temu pitapa na duit to pajajan ta indo ambut ta Nabi tenat tu umuruna mati ni duit to pajajan na ambut na indo na maka ni kan luserang Nabi taniaga bobo Nabi taniga piare ini na itla Abdul Muttalib.
tapi dua tong mati ninduna macutoy mati nina tumotomalak yang hadir. Makanya ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril, di nangkana sapa nina, di nangkana sapa duit tu wajajianna, di nangkana sapa ibai nina anak napuna cule-cule tepajinna buah hati belahan jiwanya. Bahkan Nabi punya sahabat yang dekat yang selalu berkorban dengan Nabi, selalu berjuang dengan Nabi. Pengurut tak Abu Bakar, pengurut tak Umar bin Khattab, Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi ni gana sapa Nabi tak, naigan ningerna Nabi tak setelah dibangkitkan oleh Allah. Di mana di palawangan umat na tomotomalak yang hadir. Dek gaga na puada sangadinna aina ummati ya Jibril. Lo tega mana ngi kasih umatku Jibril. Aga na sa pangulut tak Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napi metenang hatinya Nabi tak. Napai paja masara nyawana Nabi tak. Magina paja masara nyawana Nabi tak. Nak kita uri aja akapma di antara kita. Loyolo nita manaraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tanda maka dan Nabi tak. Maka kilat dan puji di umat na tomo-tomo Nabi yang hadir. Jadi tersekap ni maka ada peringatan yang kita lakukan ilalan na Yesus na sabatan rapa puji malah ada pipa puji na Nabi taripan lawang tamaan atau mata Nabi yang hadir. Makanya ya kesajaran na kehidupan na Nabi tan may cerita pakku. Ang kasi dikit ta nakara gurun ta pandita ya kode na sala yoro kita 30 arwa jilid na patas 10 halaman na. Mapamuli Nabi ta ijajiyan laduli suri pamasi na puwang iya kumelo itatak na itulur suri pitung ngaso pitung panide na salasay. Jadi ya bawa isa paham makana sa maturumi matay pandrita batuay makana Nabi ta ijajiyan i aso na siningnya. Jadi deka perbedaan pendapat mengenai hari kelahiran Nabi sama turu pandrita makana Nabi ta ijajiyan i aso na siningnya. Magin na tanas sa salasang raba kami si Jumat 1 Ahad. Ternyata seluruh Nabi itu punya hari tersendiri. Jadi 25 Nabi nautus upungan latala ilalan na korangi kamana tu asona. Nayara asona Nabi tak sanin na kami si. Makanya keilalan na agama tak dianjurkan puasa sunnah sanin na kami si. Magina aso sining 2-3 kajajian nataro buwangi ilalan na so na sining aso sining ipaturungi akorangi 10 siya dapungan 30 geso 110 apa surat aso sining yakka Nabi tak menjadi suruh umurna 40 tahun. Aso sinin lisuri pamasina puwangi pada tahun ke-11 Hijriah. Bahkan amorena Nabi tak itala Abu Lahab iyaka awatangan na pacan laylalaki buruk na tungka wani sining aso sining magay na sabak Maria jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na iro Abu Lahab punggawa na kapire. Ibu oi tisaya sang Abu Lahab tes sang Abu Lahab biasa dengar namanya Abu Lahab. Tes sang Agatta iro Abu Lahab punggawana kapede. Abu Lahab selalu memfitnah Nabi, selalu menentang dakwanya Nabi. Dek gaga angkat decenna Nabi taryolona Abu Lahab bakal termasuk dahalan nar onwana neraka. Tapi nasabak Maria jadi Nabi ta Maria jadi Nurena, maka dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah al-Islamiyah. Nasabak riona Abu Lahab punggawana kapire maka ilakdat na banci Nabi ta maka yakap pacalana tungka wani sining aso sining mari karena bahagia Rasulullah dilahirkan tomo-tomo lebih yang hadir apalagi di umatnya yang senantiasa setiap hari rindu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yana tunakada ande guru tak pahik mai. Ia koya sengaliwi malak de makkaciyo kinabita.
ajak muli suri pamasin na puwangi sebelum engkau memandang wajahnya Nabi ilalanan nipitin rota. Ajak muasing alimu atau matapa sebelum lisu kiri pamasin na Allah Ta'ala sebelum irite rupana Nabi tari nipitin rota. Ketika Nabi berada ilalanan nipitin rotak, maka itulah Nabi yang sebenarnya mari digagawarani muli papada pari tapana Nabi tatoma-toma lebih yang kihati. Ibu purane sirun tu Nabi tak iya ditopa. Ketika saya dakwah di shopping matanganga macarama tako angka tomatua na pendek di mana maka daya nostas kalima na sirunto na bita ilalan ni pitiro dan pada saat itu mama ko mana tahu na idi halagi sisa milagi to melo sirunto na bita maraji na mawata na iro kasilo ko tomatua tanya to panrita tanya to walihanya manusia biasa seperti kita. Selesai acara saya dekati melo kak malam baraka pasti ada amalannya bisa sampai berjumpa Nabi ilalan di pitindona. Ada banna podanga makadana iya itu sitongan na tau kaput mah. Makurap pak doang enggak makurap baca-baca kak tapi dua nasa malak da ujagai nomorosit yesuan ni masalawa ka opo nabita. Yang kedua malak da ujaga ufalahilu pali hari bere jama'i. Nasabak dia bersalam kepada Nabi Suwani nak panajagi na pelihara bereja makna nasabak dua amalan yang ia lakukan as-Suwani sunni na jama maka mampu memandang wajahnya Nabi ilalan nipitin rona tomo-tomo lebih yang ya tu biasa ki maka dikasyaga ki jadi masalah wa as-Suwani maka mau bereja makna. Tapi makanya yang digurunda tidak perlu amalan berjumpa Nabi ketika engkau mampu na engkau mau kumupananungangi masalah wako Nabi tesuwani na engkau kau jagai bibir jamakmu maka pasti di ujung kematianmu pasti kau dapatkan berjumpa Nabi ilalan nipitin rota tomatama Nabi yang kiamat. Lomi lagi kau tanam marajai melakukan ibadah haji, ibadah umrah, pura kita milal raudah, miladoa masuk pada sunnah. Pas ketika eloki masuk di hadapan makamnya Nabi, to masyarakat koyolona makamnya Nabi tak. Bahkan ada yang membatasi kita dengan makamnya Nabi. Ibu ada yang koto masyarakat koyolona Nabi tak. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Dek gaga tu dek nak dan nak woi matan na toma-toma lebih ya hadis. Tidak ada orang yang tidak meneteskan air matanya ketika melakukan ibadah umrah haji, ketika bersiara di hadapan makamnya Nabi. Pasti mak dan mana woi matan na mari nasabatan ramalan reki mudani ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama pak wani sirutu Nabi tak. Nah ini halagi fakuragi tomelo sirutu Nabi tak. Banyak amalan yang kita lakukan tapi letuk makokwe dek panangkan atau sirutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya natu nakada andai guru tak seandainya kita hadir di tempat ini. Ya lengi 5 menit sirutu Nabi tak yolona Nabi tak aga melo topurani. Seandainya kita diberikan waktu 5 menit bawa sirutu Nabi tak kira-kira agama ilul tapudangi Nabi tak tomo-tomo lebih yang hadis. Jadi dia gak toleh nudani ko Nabi tak pak untuk belok mana sirutu Nabi tak. Ketika Nabi datang di dalam mimpi kita maka itulah Nabi yang sebenarnya dia gagawarani muli pada tapana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia natu nakada guru tafandi dai. Ia komelo ko siruntu nabita. Ajak lalo di muasalawa ia namelo ko matimpo. Ajak lalo di muasalawa ia pemupaja masalawa ia ko lenyat ni paringeramu maka pasti kau berjumpa Nabi di dalam mimpi. Apa ibawai tamilala tindo tak salawat na nabita. Makanya ia ko tomelo matinraga biasa tak baca bu. Oi, biasa mau mak baca-baca. Komeki matin raga biasa tak baca. Bismika Allahumma ahya
wa bismika Pak doa ngetika Pak do ngetika kami ya tuh. Makanya ya koto melong matinro dianjurkan menghadap ke arah kanan aja jeng muti tilau abiyo ina tu nakadagama tapi mandi Pak Mega to je tu nape mitang kalau nggak mengerok nih kaje tau dia nak baca-baca nama tinro bawang ina tu nakada guru tayanang katau tu je tu nama tinro napo di lingki lau kiri masih jatuh sojo makanya dia nawat di ngajak lalu tak capa makanya ya koto melo matindol titilau atau kita pakai baca kullu huwalla bikatalu salawat bikatalu istighfar bikatalu mututu nasabata sabbe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar napata baca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu barakatna tinroe salawat pamulatna salawat tosi kericapakna maka pasti kita berjumpa Nabi ilalan nipitin rota tomo-tomo lebih yang kiamat. Nah ya to na mancaji persoalan okumi tanggal ijajengan na nabita. Jadi engkau pandita makana nabita ijaji yang tanggal duang katong makada tanggal aruang katong makada tanggal asirang katong makada tanggal 10. Tapi kada guru ta al imamu iman tagasadi nabi ta ijaji yang asona sininge tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 sidi ijajengan na pangulutan Nabi Isa. Maka setiap tahunnya kita melakukan peringatan yang namanya peringatan sebatas memperingati tomelong mangaringan rapi tujuh ijajengan na nabi tak maringan rapi tujuh sifat kidu malabi dan nabi tak makanya bukan perayaan. Maka dan itu peringatan maulid nak ada perayaan maulid. Makanya bedakan peringatan dengan perayaan. Iya kok perayaan dua mi Allah para pitara na Allah para karobah. Topura mapuasa 30 sona ilalan na ulang ramalang mompo siti syawal maka dati hari raya Idul Fitri 10 pona Zulhijjah maka dati hari raya Idul Adha berarti itu adalah perayaan maka bagian daripada hari raya Islam. Ia kok peringatan bagian dari hari besar Islam tania hari raya. Jadi ya kok maka itu peringatan yuluna maka itu bagian daripada hari besar. Tiga contohnya peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, peringatan 10 Muharram. Sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Napa ni ya jatuh ya amalu kengidik nak kada okey ulam mauli na maulu tawede sebenarnya asuan niki je sitongan na tuma maulu pak demi tasadari eta. Nah dia gaga patuna jatuh amalu kengi pak yang moto barasan je yang moto mauli. Makanya ka patete sandalat na guru tal maghfur latiha Abdul Rahman Amodan leko pinrang aga na podanga setiap loka si bangi guru tak macarama ia korewa ni mende oko otoi si dibawa pesan na guru tak aja lalu nak nasalai ko barasanji apa ia tu barasanji papule baraka ilalanna makanya to moto ta agi na jama tetaje mak barasanji de nasalai itala barasanji apa magi pak barasanji apa pule baraka ya pohai dikana jeto tantangi barasanji ada nanamone to mak barasanji cocok moto ada ku cocok ni na iya barasanji apa pule baraka pandita batwa tak menyuruh pertahankan barasanji apa barasanji maiga patampak baraka idalenna to moto malam yang ki hadir. Tiga contoh na suwani ki mak barasanji ikoto hura mak boting ipatudang ibutin paruwe yuli pui mama baca-baca mak barasanji membagi-magi barasanji na imange ipu sifat kido malabina nabi taputin paruwe nabi ne rumah tanggana mancaji rumah tangga sakinah mawaddah warahmah biasa mo patajama di ya napura ki mak boti patudan ibutin paruwe buronewe makundaye yuli pui mama barasanji mauli asanna yehe. Makanya ya koto mapa po tito mili meji mapa pasiama anak dari nakalolowe kagaja anak darah po dek gaga engka ini anak darai
Namo maga cantik tak, namo maga putih tak, ya kode mualakai tetap matu ya kade anak darah cupe. Pasang kay cantik tak. Idi kalulu namo maga garata tak, ya kode pomakwa ini tetap matu ya kade ko kalulu cepi. Anak darah cupe kalulu cepi. Iya tu patutut na cupe okwe cepi pasampun na cepi okwe cupe Pakanya nak darai kalau ya benin yang laki ni mangati. Pak kato je to nak dana maka da ustaz namore na mana saja mana ya ko magaretak moy ada ku mapiara iti laino. Kan kami ti ko ba ipiara na iti lai pajai. Aga melo muanre ya kore nak kareso laki mo melo ande chai cho. Senen na to moto malapi yang ke hati. Jadi kanjak na yero to moto teriulo. Jadi yana pura mapak oti yuli ni pui mamak barasanji mauli asanda. To melo menre bola baru to pura mali oto romoto yuli pui mamak barasanji mauli asanda. To melo mapatato bola bajanan lipamana parewan na mole wanina yuli pui mamak barasanji mauli asanda. Tomelo mahakika maceraana yulipui mamak barasanji mahallul kiyang makat dibaca nasaraka iti paulah lolona lopunganana mauli asanna tomatomala biyeng kehari berarti am maulukan ngesuani situngan na ijama tomatomala biyeng kehari apa hakikatnya iya mato barasanji iya mato mauli tomatomala biyeng kehari maka memantung peringatan maulid yang kita lakukan ilalanna yesuiwe degagas sengadina menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi tak ditujunna keluarga ta ya wadang li nafsi wa ahli wa takaleta na keluarga ta indo anak wija-wijata apa ya piritis situasi kondisi makokoe tabe mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Bu mai kana wija-wija samanna lanya ahlaka naryuluna tomatonna Mega wija-wija samanna lanya adat naryuluna tomatonna yena lalo yuluna tomatonna lalu bawang nih maka mabjulu pada tidak lampa na yuri diriolo ya koto lalo yuluna tomato ipalepa jadi mato tanato doro napaki mapatabe na tumitaw je lalo yuluna tomato ya kung keto boleh na yana na emakuke na samanna je memang haluta tomatonna katutido lampa iya ko ya lapasang sapan na tisapa julok makotone anak mondri mang saman na lenya ahlaka na ada naryolo na tomatona yan ito nakada tomatot tay diryolo ya ko jajangi wi jajajatoy ata na yung mako ko jajangi wi jajajatoy punggawa nasaba mega ni warang paran na makacigo farente tomaton na makacigo suru-suri tomaton na ipaulang kumilagi asan na tomatoy termasuk ni anak maduraka tomato malabi yang hadir matandai lagi sakdai na iya sakdan na duit to pajajata termasuk ni anak maduraka dek to mita manla de cinalino na tol disuri pamasino kung alatala tete gari pangorbanan na indot tahi lima way na indot tanade ni yuliwala Wai katubannya ketika dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Jadi kimi tataja kulino nangat dengi ki indo tabora makbat talangi masepu macolo darana. Siwali aja nari pitadangi siwali aja nari colori na kimuru. Jadi kimi tataja rilino na posusu kina sabak wai susuna na po kina sabak diri pusana wai mataneng dok tasuan ni min lodok memagi-magi ya mana bijaku ujajangi puang mancaji anak-anak mi temen dek di cendalino akhir ambot dari salimo makano wala kasobo-sibosi tita tiri pusat na bebelona irita magarang ka jari di mana irita makapuru pala di mana makapu pala di mana saparangi akatunga riseliung hanya untuk membahagiakan keluarganya tapi main gawi-gawi riseliung lemunyawana sikka atimna tomatuanna lamunyawana diri atinna tomatonna bahkan engkau wija-wija relang puni tomatonna na sebab pangkat jabatan yang dimiliki tomatomala yang hadir reo kigaring mite sifatna Nabi Ismail Pak Bu riwat tumelona igere agan na puada ambok na ya bunayya inni ara fil manami anni asjabuka fansur mata toroe anakku Ismail ipan nipi ka riwat tuwan ni gere kona maragaraga tu tangakmu parintalan supuri ko bungan la ta'ala
Aga na puana Ismail, ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ambo ya koyro parintana puang itapak lupa lalo ni mati pitalolonga nga anak maturu sa para. Ambo riwatu melo ka tagere tasaki dua wali lima kusare kuwang mangi watu ko tagere de uwak kampa. Ambo riwatu kumelo tagere taliling iliman na wajuta sari kuwang mangi watu ko tagere de na takbo sari widara ko na mancaji pacalatan rikiyak katay. Ambo tapasitaki watu ko tagere sari kuwang mangi malomo risisina amatingagko. Ambo palatukang nga salangko dani ko riindoko tasuro sa barakangi nasabak parenta nami mamihungan la ta'ala narampu padangi puli ko anuan na napatada ri allo na anak na elok giri anak ripojin na buah-buah hati balahan jiwanya nagiri anak na natiyang makan ribangkungi. Urat taya patu, uli taya sate, juku taya malara, darah taya masolo, nyawa taya lo. Magay apa toran na Ismail ari tujuh farentano kungan latana na yatori duwito pajajan na taya makan ribangkung. Yako anu de na si turu ilo na buangi musti de na kajadian. Temakau apiye tepatok do anu maruncinge tepaguno anu mosoy ya koye tu watue na sitinaja na des na situru ilo na buange pasti de na terjadi tu moto malabi yang hadir. Makanya idi wiji milo adang pangaku ya kung kamana mo pito moto taja na baja na sangadi na tonangi ki italai sesekali. Tomelo na wala de cingi tomatot na mo may gawarang parata na mo magaigan na pangka majamatang yang kita miliki tapi yan na de nagaga tumotoy saman na de gaga angkat na warang parangi de gaga gunana jabatangi tumoto malabi yang kihati. Jadi aja na baja na sengadi na tunangi kisah sekade. Tomelo na wala de cingin gota meni wala de cingang bota na de ni gage duit to pajajagi mat kotu da mani bawang canunu netiwali wi matata na wanawa itu to tomoto malabi yang hadir. Saya kira di antara kita tomelo mana sinu to tomoto tal almarhumah tomelo pitangi de pitangi mala tapi de ni gage riulo na fakita matata kanapa apa to tometo na sabari to masarari to junna to riboji. Wija malak da papujin na ditomaton na tomato papuji di wijadna maka pasti capan na sarangan agal lara papuji de gaga sengadin na amatiang tomato malabi yang kihadir maka mumpung iwaringi kesempatan pakigune kesempatan hanya datang satu kali tomato malabi yang kihadir. Ya na tunakadan de gurunta ya pumeki pancaji anak tak madeceng balik gede nawarani mak bali ya na melo matindo talusir lalo ipak bu aja kita salaiwi kita di pesantren Nurul Azhar Talawe Sidrap 700 santri ihadapi pak bu 700 anak-anak ihadapi pada yang mana sifat karakterna ya koyelengi si dia sojata rewa lo bola nak tami pasantren ngi paimang asira pulo na asira culi-culi na bawa tama sesumi bawa ya lengi jata rewa lo bola na angker rewa pasantren ngi asira pulo na asira culi-culi na bawa tama ya na tunakada guru terimang kosok ya komeko pancaji anakmu make guna ri palawangan na to egae na de nak bali-bali baja na sangari waktu balegat na maka ya na melo matin doa dapeki mulai serang mucapu-capu napa mutaneng pak doangi lalana atina apa yang kamu kita nengi pak doang de na mabela ye to na baja da sangadi de na warani apa angka meto asi sumpungan na weje si bawa duit to pajajan na to moto malabi yang kihat na iya to makuko mimi mali marepat na ya na melo matin dona na ipa HP na bani ya pa ya le HP ya ko matin roy dito nakuah ko miya kampu ko makuah dito ka makor ko di makanja mana ti ko sapah dia nakuah roh ya ko kampu ko HP bawa matan na melo na matin rumah HP na melo manri HP na melo HP mater rotone suruh akan dapat jolo matuk cinampe
Imiro bawa yolo matu cinam menri ura alon na lapong inlo bulak matan na masuro de panakero pati ura alon na de panakero apa HP. Jadi makanya itu HP tidak dilarang, tapi batasi pergaulan HP na bijata. Na yatonya irita situasi mako kaya kasi tomato yo patong ato kasi di makunday rek babawa jama-jama taswani. Tiga repana dina pada tomato teriulo si di majam-majam mana nulu sirang anak nana yang makukui to melo naman na sumelo ni mak dako sesa melo ni mak bisa piring melo ni mak pak biring melo ni mas sering apa sulapan nunding mas sering na paning cemik jok kapasai yulo na baban na pasa si runtu si pak bolu bagale bisa pangiwa ngasih gatang ura allo tami lalapas sawi kapitu macan ni mata wapo natiti balancana rewat na diwa bilana pasapul ko bolana balancana kanilaona bodon na gola kasin na gola celak na balina latu boleh yala si balewi isa sa iwat te itunoy mapakarekeri si laken na pak laken na matan de Cina makura penghasilan katoje lakay ubi yato na masike makadi na makiki BRI Buruane Rakyat Indonesia tonangang iwati bale sapa tunubali tonangi tunubali sapa na subali yanang kaburoni makubu makanya itong kok lobo sinin na tomato malakbi yang cai patongati kasi hindi makunray tapi makanya guru setidaknya iya na melong matindo taluseran ni bacangi alam nasrah do cili atamna inna ansalnahu do cili atau at biuna napata sapuro aronan latu yasina posina tapallali sutabacai rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama tatutuna sabak salawat bikatellu maka hakikatnya kau tanamkan doa di dalam kalbu hatinya ya ko itenengangi pak dong anak tilalag atinna maka barakat na balik dina warani mak bali-bali tapi ya kong kanana macapi na macam badi na mili patujuy pakotoy roh sinin na tumotomalak di jemaah yang dimuliakan Allah terakhir iaga pas sabaran na to mamaudu digagas sa nganin na tumilo malis sanunga agi bawalo mamaudu makanya amulukan na ugi identik dengan telur soko na batampura ya senge sanu-sanungang doa dalam bentuk simbol-simbol palibu telo atiye terimi petunjuk na nabita palibu telo atiye sumpe pungan latale kitujun na itala ipakaswiyang na ijami kawajibange maka musti tunang iya tu sipak keikhlasan sumpe pungan latale kitujun na itala ipakaswiyang apa magay ya senge malibu telo degaga telo masulapa di puranimita telo masulapa iya ditopa malibu palibu telo atiya sompe pungalatala rito yun napakasuyata ijame kawajibangi tonang iya tu sipak keikhlasannya sompe pungalatala kito yun na italai pakasuyat maka apa inti ibadah kita kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin majapusinin na sumpajat tak ibadah tak tuo tak mateta engkamana nginapunay pungalatala maka musti makan ripaku jembata sepi pinamalara singkaru silarian na takutat dengi pak bungan na yang kedua maknana taloy malibu ya koyan lepasangi magalat tere munriasi munriyawe munriyawa munriyase batongan na idi rupa tawi ajak mu pakaryawe ripada padata tomege warang parat na ajak mu pakaryawe tupat dito kasiya-siya ini rakyat aja ini to maparente aja mu pakaryawe rakyat ini to pune jabata pangka aja mu angga intingi anak guru anak buai maki si sele manamu aja na to wiloyodo makanya pakato je to napi UBK wedi na melo je ewa ada ko ewa ada di na melo mate ti samoya sang UBK orang baru kaya kami matuwe na peje sugita ce de yewe ada sama na kan ni padiisi telu tahun jadi ya kong katong mako sipa na tapan reyang italo
ya ko pura ta pandai telo na de panarobe sipana makura telo ambai pi mo pandrangi telo na libu telo tapana. Yang kedua, usipa-sipa na batampura batongan na iya panamati ko pure makiguna maka akiguna kiri palawangan na to apa imi to ngerang ito ang kasipa kido malak bi itaro tomoto malak bi yang kihadir ang kapasengera tataro almarhum panditata metani amatingan na tapi tiapa aja irampi decet na tiapa aja ipawasan na apa malampi sungai tapi nekia wat dijaji mau ponco umuruk na tapi angka total malampi umur mau ponco sungai tengah na to mapakiri-kiri bawa jaman-jaman nah Pak kami mato sama na jemili rimpasan dalak Jepang desa kade tangga politik namanya menyewe mite makdik Mario mana ngita we siruntur ipadan na iko na to metala do sapawasa kumati malampe umur tapi mau ponco sungat na maka taruh ki pasenger rampe dece iko to melo malampe sungat terakhir iya tu soko titulit siyama imi ko soko kat do tabaw lo mamaru tak berepolena batongan na pakanjaki Asia maasi sumpungat pada idi mak bali bola masila surap bainena lakai magai aja na sabasik di persoalan na to pada to melo si banci to melo si tunai poli kiri nene ta Adam poli kiwe si tati na matuna gangkan na rewo pengan na Maryawa na makabong maka aja kina angka masai di tai bembe dan rimuwa tu bembe poli kumacangi ya ko masarangi ri kalompo na ya ko makanya ni Asia maasi sumpungannya makade adan na tomatotar yolo bukan kai mali si parape rakba si patokom malilu si pakai ngak mai ngak pinapaja maka Allah turunkan keberkahannya di Pak Banwai lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ar sinin na tomato malaki yang kihadir saya kira inilah yang kami sampaikan memagi-magi na sabari dua warikada na ang kaki makamalakang ilalan na iparingata molite na to fadang karewa na ibaway barakae na to salama lino akhira na ilulungat to'y syafat na nabita di yumil kiyama nantinya maka alangkah berkahnya kita mengangkat kedua tangan kita saraya minta dan berdoa kepada Allah na sabab pak dongengi mancaji wipatang pak barakah pamasih di palawangan na iito angke hadir a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akhir kalam Allahumma afiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.